Inyang Lunes, January 26, gawa in Comprehensive Land Use Plan o CLUP Updating Workshop ning Mabalacat City Government kin pamanimunan ning City Planning and Development Office nung rin pisabyan keti ren takbang bangigit ya pang paunlad ning estado ning syudad. King speech ng Mayor Jel Aquino pepasyag naniti ray miyayaliwang takbang banggawan niyang industrial hub ing Mabalacat. Dagdag ning alkalde, target ning LGU na manimuna ing Mabalacat bilang metong kareng peka-progresibong syudad king rehiyon. Abalaw sa susuporta kin panyatang dareng investors at agnanadgan na pa magpatupad kareng proyektong pang-infrastruktura bang apabilis ing dagos ning komersyo. Pelad na naman CPDO Head Rosano Pacquiao, rengagawa ng Mabalacat LGU kaugnay dareng target na nitika bilang impanyatang dareng negosyong tatalakad dareng investors asang kaning masanting ease of doing business king syudad. Parte mo naman ng presentation, reng plano, kalupan ng miyayaliwang road connections at pamagpasanting kareng manimunang dalan. Ing workshop, tegunan din Vice Mayor Jun Castro, reng konsihal, adina Marjorie Sambo, Errol Sullivan, Ike Morales, Benny Hoxon, Liza Pineda, Timmy D, pati na rin department heads at unit heads, amida keke Balwan at Idia para king panyulong ning Mabalacat City. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.